luze uzobamba nje uthi 1 uthi 2 lapha ngiyazi ukuthi ufundisekile nje awubakithi usoyinke ngalendle ngiyachameka chamekile ke manje angisazi ngenze njani ngichamekile kakhulu cela simshayile izandla uNtuthuko umgadi lezo zandla zincane kakhulu mina bazalwane angibongelela bazalwane yongcwele ophakathi kwetekameni kaJesu singamuso kubazalwane simshayile izandla uma ungcwele phakathi singabongela bazalwane udokotela khona phakathi wethu egameni kaJesu nabo bonke abafundisi abakhona amen bazalwane so ke bazalwane ngizokwenza lokhu nje engizele bese sengihlala phansi amen shothi bazalwane ngizothola nje ufazi bobuncane amen bazalwane shothi ke ngo 2014 amen bazalwane ngalimphana ke engozini yemoto amen bazalwane so ke sasihamba sibuya endeni ebusuku so ke phambi kwethu kukhona ingozi eyikhona phambi kwethu so udriver uma ezama ukuyivimba I mean ukuyivika waseya hluleka ukuthi na shothi na the time a break wasokwa break ngamanye ngihleli umva kwi van ine canopy ngemumva ngihlele nje eminyango ukuthe eshothi the time breaker wabreaka uhofe wabreaka ngathi umlilo wayeka noma kwenzakala kodwa imoto yangichitha ngaphandle uma engichitha yangichitha ewindi lele canopy ngaphandle kukhona le windi le canopy la ngaphandle uma ngikhipha nalo ngemuva then ithoba cause ngawa ekhanda ngala ne gas le yewindi so uma ngiwa amlolo ngala garage lo gaqela kuyithoba asangikhodwa mhlawumbe indawo kusuka la siya lapha mhlawumbe ngase sangweni amen engodula plus ilokhuzana la amaglass la ekhanda ayilokhe ngena akuhlambeni ukuthi ihamba ngo 8 or 60 because uma echaza udriver uthi now ayahamba 120 because from there angikhumbuli lutho into engathi ayibona because uma engitshela athi na athula nje ngoba impahla engigqokile phela zonke itiyela because ikhanda lami ngokuthi umulthinta usibone isinkwa esitholwe amamanzi othi umuthi ngokuthi nje into nje eyinjalo ngenxa yamabhodlela ayisekanda so ke ngahlala ke esiphendlela ngizibona mfishana bazalwana so ke because indaba yami inde kakhulu so ke ngahlala ke esibhedlela isikhathi eside angikwazi ukukhuluma esengiyinto lehleli so ke useke kuthe odokotela uma engisa kuma x-ray abangazi kuthiwa izinto zabo lezi so ke ngaya khona bathola ukuthi la ekhanda khona imthambo enqamukile so abe ngitshela ukuthi awusophinde ngikhokhwaza ukuhamba ukubona ngoba ngesithame ngisesibhedlela angingaboni ngingezwa futhi ngingakhulumi ngisho ukukhuluma ngoba habe fika abanye ukungibona kodwa khona angingakwazi ukuba recognize because I remember ukuthi ake ngihlale esibhedlela engikhwelezane kungafiki umuntu ozongibona ifamily yami ngenxa yesimo engangikusona so ke sahlala ke esibhedlela for isikhathi phela nje eside so ke
kuthena sengizophuma esiphephe kuthena ena sengizophuma esiphephelela kwathola babona ukuthi na angeke ngisakhona ukuzihambela nokuthi ngikubona nokuthi ngikwazi ukubona ngenxa alemthambo le ekhanda lami engekho so nje namanje njengoba nje into engizokhuluma singathi amalimi nginawo ayengekho amalimi so ke cause yonke into engingena kuyo ayifuna nje ukuthi cause amalimi la futhi nginawo ukuze onakalise amandla kaNkulunkulu ngoba futhi into uNkulunkulu akaze kube khona lapho khona engimxhexhela khona ukuthi mara uNkulunkulu yini indaba so ke I know ukuthi uNkulunkulu yazi ukuthi why angenza ngaba nje so nje enyanyangeni nje ezidlulile engena edlule ngingaya udokotela udokotela ufakazi wami ubathe uma bechecka bebona ukuthi na imthambo namanje ayikho angele ukuthi na ngiphila kanjani ngoba ikhanda lami alifani njengamanye abalokuza